Tayo man na nag-bike kan Friday dito 18. Iti February. Hello. Malaman nga rumor ni Ikit nga gayayam. Okay. Ano yun? Salamat Apo. Ang ka strength kada kami manon Apo Diyos nga tay bilangin. Nagiti kapatak nagbabay, kamabuy-buyak sa YouTube, nagumpingda, nagpipigsada, naglalaingda ngagbike. Mangted kamot Apo ti strength kada kwada nga kang kanayon. Basta mo ti pampamilyami o Apo, salamat. Yeshua HaMashiach, Christ your Son. Yeshua Emmanuel, Wonderful Counselor. Amen. Mayat gayam dito iti biyernes nga talaga. Tay close na dati kalsada. Napintas na giti kwa. Nagito yagbabike. Adong agbike-bike, agtaray-taray, exercise da. Mayat. Salamat kanya kane. Nagtambaya dito iigi doon. Mayatan. Dati bike ko is giant. Yan, maya. Awan saratan na kita nagbabike. Stop over tayo dito yung manan, ikit the ocean. Yung atayo dati nakadanunak ma. Insirada nga men, data Great Highway. So nga nakaadayuak. Pindas dati kalsada da, basit lang ang dajay pauli na. Tapos straighten. Nagadutag babay. Pintas pa iti init na dito kan unay na lamiis. Mayat. Mayat ti agimot imaw. Manistorya tayo manang. Dagiti tagtaga-inap ni Ikit. Adu nga tagtaga-inap. Salamat lat ta Apo dagita nga tagtaga-ina. Nya ti kaya na nga sa uwa. Manistorya tayo to minumak pay nga road. Uminumak pay mat ite balon tayo. Balon tayo nga mamerienda. Tanay na tayo merienda mon Ikit. Irwar mo ta merienda mon da jiniin. Ay Apo. Dagiti merienda ni Ikit as usual. Na blender nga prutas. Prutas kada nateng, aglalaok nga greens. Sa tayon tumatan mangistoryan. Tugaw tayo dito yan, igidan, tibaybayan.
Pwisto mampay nga nalaing mo datoy mag camera nakasanumad. Tapno kasta makapag-emote niikit. Nya nga tanong tabi mo makita niyo ta, mas nga to dapat. Dapat mas mataas ng konti yung camera natin. Yun. Dapat ko man nakikita yung baybay. Yung baybayin. Nakikita ba? Ayun. Ang baybayin ng dagat Pacifico dito sa may San Francisco, California. Kita mat ano nga matinag mo data kameram ikit. Yan. Okay. Hindi tayo pa itidanaw. Hindi pa ba doon? Yan, ganda. Katan tayo man pati kalugong tayo. Ay. Ano kasta? May concentrate mo, ikit, bakit? Di agkwa. Ag-emote. Baka pati pa'y ipit mo, katampay pati ipit mo. Ano makita tabuok mo? At nauubanan nga buukan ni ikitan, baketan. Baketan. Sige nga rutan, nirugi tayo ang tag-imutan. Ure baketan na, panagkita na pintas mo dati mo, ure nauubang ka. Ayan. Amuyo iti year 2012. Bulan ti August 2012. Nagsubliak dito Amerika dito San Francisco. Ta insubliming amin jay balay mi idi jay bangkon. Ta sa anak mga nagtartarabahon ken nagninamot iti bayad. Tata masapul nagsubliak dito iti August 2012. Masapul jay pirmak jay balay nga inutang mi iti ti bangko isublimen. Tata bago ak nga imay ditoy yata nga bulan August 2012 dinalaw nak tagtaga-inap nabiit pay idikat nga natay ni Manong May nga inaunaan na itabon iti agtapos iti Mayo 2012. So June, July, August. Iti bulan ti August, dinalaw na kitagtaga-inag. Nga, nakidwilo ak kanaw. Kampay day. Iti naka-American suit. Nga lalaki. Nga slim. Natangkad. Nakidwilo ak kano kanya na nga ti panaglaban may. Adi nga nagkinapot kami lang kano kasta. Nagkinapot. Iti pagbatbatayan mi kanaw ket landok nga flooring. Ngay nga dangit space na kasjay. Kasi ti pagbabatayan may di nagkinapot kami kano kasta nga agkinkinwa aglablaban ti pwersami kanaw. Kampay ide ti tagtaga-inab. Tata, siyempre babae ak, isuna na pigpig sa talalaki, intinagnak. Ngam, sa anak nga tutali nga natinag tadatoy, right hand ko, nakakapit. Ijay flooring nga landok. Nakakapit ka nga kasjay. Tata, di siyempre, bitin ako, nakabitin ako. Tata, inaso na di paltog na.
At dapaltog na ka na o kang paida data nga slim man naka American suit. Inasok na nga siya iti i-attempt nan nga paltugan na kon nga dajayak ang agbitin jay flooring. Iti patayin na ka nga kasta nga kalbitin na nga sa ipaltog na. Praise God Almighty. Saan na nga nakalbit? Jay trigger ti paltog na. Tapay. Bigla nga nagsakit, nakusbo. Nakusbo. Nga kasla nga amuy di kandila. Kasjay. Isu nga sa anak nga napatay. Praise God Almighty. Inya tatan year 2022 tatan, so 10 years son. Dandanen nga 10 years son unto na gustaw. So nga no kunag anyaman ti plan nunda apo nga to kapailaan. Italek ko aming kingka. Nganyaman ti naramid dati manong ko dudak nga raw nga iti panakatay ti manong mi nga inaunaan. Baka aramid iti mafia. Mafia dagiti secret society of criminals. Nga siguro mamayaman da nga tattao nga tawin no. Politiko nga ta. Ditoy question mark ang kung amaw ket apay tay di agsubliak ditoy iti August 2012 ket pinakitaan nagtitagtaga inag apay ta nagtagtaga ina pa nen dandani 10 years ang tatanda diyan nabiit pa nga naipunpon dadi manong mi nga inaunaan idi 2012 end of May nga naitabon or June 1st ba yon basta da jay so June, July, August nagtagtaga ina pa kaong ako nga man nakabalin nga na marswa ti langit kendaga ket italtalot ko lat ta aming kingka. Sika apo ti makamu iti biag ko, biag ti pamilya. Ta awam mo ti kabaelak, powerless ako na nga ron. Ngem at da ka nga Diyos nga nangato. Greater than the one in this world. Uray pa'y numamayaman da. Anya ko ma. Akas iti surat, iti Biblia nga kunana. What shall it profit a man? Even he gains the whole world. Nga mapukaw na mo't iti espiritu na kararwana. Man nakabalin nga Diyos kat iyaw awat ko aming kingkakot salamat iti strength nga iti mo kanyag uray no adu dagijay nga pangparigat iti diablo no anya day nga sakit til ko na nga raw pinariga na mo law na yan nga tiniltilan ni satanasan ko na ngam inan anusak apo gaputa adda ka nga kayak iti lumaban fight the good fight of true faith nga kunam awan iti sakit king ka mangted ka ti strength kada kami apo anyaman ti nagpasulan mi, nagpasulak, pakawanin na ka. Yung strange nga ron tayo manin nga maistorya nga tagtaga ina. That was 2012. After the burial of my brother. August ide. Hangko nga malipatan, ta imayak ditoy, nga insublime, tibalay mi ijay bangkaon. So masapol nga min jay signature. Sana mga rodon nga nagtartarabahon kung nitakal mo ti expenses nga rod nagnina mo ti balay ti San Francisco ang mga basta-basta ti balay dito ay kamanong milyaw lalo tatan apo manong milyunan ti balayan dito yan San Francisco kasla Makati mo dato nga men kas dilat tati maistoryak manan
Ngam tatay bigat kuna nga road mat nga habang karkararaga manen at damo nakita manen nga parmata ngam saan kun nga istorya kanyayaw. Adi nga parmatan. Nalagip ko laeng nga men dadya idi 2012. Apay nga takong kuna manen. 10 years tayo. Nanyaman ti plan-planun ko na at dagiti mafia. Gaputa na ipakitan 10 years ago. Ang kung amo no nalpasan dajay no adda idi tinag-attempt ti biyag ko natay day tanga nag-attempt inya nata naka-American suit ti bado na slim nga lalaki winno baka umaypay laeng nga attempt siguro iti biyag ko kadagitaw we don't know. Adama ni Apo Diyos, amok nga isalakan nak o Apo. Agtalakakin ka. Nga ito ta. Not by might nor power nga kunam, but your spirit. Dajim pakitam nga dajay, kat espiritong tinangpatay dajay nga mafia. Nga naka-American so. Tabiglamot tan nga nakusbaw. Salamat Apo iti asyo. Kat agtantalo ka lataking ka Apo adda ka nga kalasag ni Apo nga man nakabalin. Nagita ti maistorya kang kabibiyag ni Ikit. Istorya ti biyag ni Ikit. Kumusta kayo aminan, ka Ilocanos, ka Ilian, iti Amyanan, iti Abagatan. Iti Daya, iti Laod, iti Pilipinas, kan iti Lobong. God bless us all, mga ka Ilocanos. Kakaasyan na tayo ti Apo, agtaltalit tayo, tantay amo ti umay nga panawunan. Apay tagdamot na gituyan, kubig ka naman, baka damang kanumanan, ti sarunudan san. Nga anya manan. God bless us all. See you again sa aking next istorya. Bye-bye.